आकाशवाणी इम्फाल खेत्रिमयुम चित्रभानु न पाउ पाजरी अहानबद मरु एबा पाउ सिक्यूरिटी फोर्स न राज्य सिगी मफम क्यादा थी हुंबकी थबक चथबदा तोंगान तोंगानबा लालुलुप सिंगी मियो क्या फगटले मालेंग अते मफम सिंगलोने न मणिपुर सुंगसी एस्टर संडे की थौरम धर्म की चनबी अमसुंग हराउते अमगलोने न पांगथोकली अमसुंग दिल्ली की मुस्तफा फादा मथोमरी वांगबा बिल्डिंग अमनि खाइबी थौतुकता सिखिबा मिगी मसिंग 13 सुरे सिक्यूरिटी फोर्स न राज्य असिगी मफम कयादा थीबुंबगी थबक चथबदा तोंगान तोंगान बालालुलु सिंगी मियो क्या फगटले मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम दगी थादरप चेरोल अमन हाई इम्फाल वेस्ट जिला की सेकमाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चने लेबा खोंगनाम पोपीदा सिक्यूरिटी फोर्स न थीबुंबगी थबक चथबदा 303 राइफल अमा पोंपी गन अहुम लोकल मैन 12 बोर राइफल अमा फगट पंगम खी थौबाल जिला की लिलोंग चौबोम खुलदगी 36 SE हैंड ग्रेनेड तरेट अमसुंग अतै पोलम सिंह फगट की अमरोमदा इम्फाल इसकी लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चने लेबा नोंगडम विलेज की नापेटपल्ली अंड्रो लंबिदेगी UNLF पांबई की मियो अनि फारे मखोइदिगी मोबाइल फोन अनि याउना सेनफम खरब फगट की इम्फाल इसके संजेंबम संसावी विलेज की सुप्रीपा कादेगी मियो अम फगट पंगम की जिला असिगी योरबुंग खुनौदगिसु UPPK की कादर अमसु फगत की फारबा मियो अदुदगी मोबाइल फोन अमदी अतै पोलम कया फंगले लमलाई मखा लेकाई दिगिसु KYKL की कादर अमसु फारे अमसुंग इरिलबुंग पुलिस स्टेशन मनुंग चनलेबा क्यांगोई हैबुंग मखोंदगी प्रिप्रा प्रोगी कादर अमसु फाकी इम्फाल वेस्ट जिला के सलाम ममांग लेकाई केटुकी लंपाक्तिगी KCP MFL की मियो अनि फगत की बिष्णुपुर जिला की निंगथोकोंग वार्ड नंबर 13 दिगी सिक्यूरिटी फोर्स न KCP तैबंगान बगी मियो अमा फारे मरसिदा सिक्यूरिटी फोर्स न मांगखरबा चका मरी पांबा गाड़ी मरीसु फंगबंगमले हैरी मालेम के मफम सिंगलोने न मणिपुर सुंगसी एस्टर संडे की थौरम धर्म की चैनबी अमसुंग हरौते अमगलोने न पांगथोकली निमित असे प्रभु जीसु क्रिस्टन सिख्रब मतुंगदा अमु हिंगलपबु निसिंगदुना पांगथोकपनी चर्चसिंगदा अयुब अंगनबदी हौना लाइसोल सभा पांगथोकपना निमित असिगी मपुंगोइबा सक्तम ओरी नोने जिला दसु एस्टर संडे की थौरम पांगथोकली मालेम की ऐंगसा की खलद अकायबा कया लापदगी मियोबे याउना अतै जीव कयादा खुदोंग चादबा कया मायोगनहली हाइना हक्से विभाग की क्लाइमेट चेंज की स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर वाई नेबिदिदान हाइरी आकाशवाणी इम्फाल की इपाव कांगबुगा डॉक्टर नेबिदिदान हाई मसिना मरम ओरगा मियोबेदा मखल मखा कया की लेना कया नहली राज्य असिदा छाबगी चांग हेंगलपगा लोनिना एखोइना सेक्सुअल थेरोंग कया लखोटपगी तंगाई फेदबल लै महकना हाई क्लाइमेट चेंज असिना कोई हक्थेंगना नत्रगा नाकोइना मियोइबा जातिदा असी अना अमदी अना ये कया मरुम थोगली खरदंग पंजरबदा खोगी एयर पोल्यूशन गा मरी लेनबा रेस्पिरेटरी इलनेसेस तिल कांगदगी हाबदी संदोकपा वेक्टर बोर्न डिजीजेस अदुगा चिंजा का मरी लेनबा malnutrition related illnesses amadi खोगी हिट का मरी लेनबा हिट related illnesses हाइतारे सिगुमा मयाम असि थोगन बेयाय अदो हौजिकसे साबा हौगलगले मसिदा खोइना नेशनल हेल्थ मिशन की मखादा लेबा खोइ नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ हाइबा प्रोग्राम असिना सागलकपा मतम असिदा खोगी तौगदबा तौरोइदबा चना कांगलोन खरा दरकार लै Regional Institute of Medical Sciences Imphal Sinduna World Liver Day ke thorum ngan pangthokre chinjak haibasi hidak ni haiba team da pangthokiba thorum adugi mapungiba pandam di afawa liver amasung machi oba chinjak chadna liver bu aso engam thonda na thamba haibasini thorum asiga saruk amu oina miam puna khangminabagi thorum ama Dhanmanjari University da pangthokhi था अमचुम चथरिबा मालेम की रेड क्रॉस डे मरी लेना ईदान तौबगी थौरम अमंगरांग बिष्णुपुर जिला की तोबुल ममांग लेकाई कम्युनिटी हॉल द पांगथोकरे थौरम असे ग्रीन ब्रिगेड फाउंडेशन मणिपुर लाइफ सेवर मणिपुर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ब्रांच डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ड्रीम्स मणिपुर स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी अमसुंग तोबुल ग्राम पंचायत पुन सिनबनी थौरम अदुद पुन मियोय निफु निपाना ईदान तौखी सेक्टा की SSC प्लेग्राउंड चथरकपा तरुक सुबह सेक्टा ट्रॉफी 2015 की ngarang sanikhiba matchta YSC
Loksangkhongna Pupu Pungdongbombu Panjal amasinote thoikre atopa mesingdana SDC Samurongna SSC Sombumbu Panjal ahum amada SYDC Hudromna PYPC Pungdongbombu Panjal ahum sinote thoiki under 13 boys Inter Club Football Tournament ki ngarang sane ki ba matching da Imphal Football Academy na regular football coaching center bu Panjal amasinoida Kokilbon S na Thoiba FC bu Panjal ahum amada amasung Classic Football Academy na Khuman FC bu Panjal amasinoida thoikre pawgi marakthana atenba break ama Admission open. Caesar Foundation ke khudsam naduna chalai riba St. Anthony School sangakfam da class 11 Science Arts amadi Commerce stream sing asigi marakta apamba stream da ming chanabagi registration haujare. Offline registration gi damak school office da lakpiduna tanabiyo. Online registration gi damakta aikhoi gi website www.stanthony.in da changbiyo. Need aspirants sing gi damak khudongchaba su pijagani. Class 5 tagi class 12 faubagi nupa amasung nupigi matik charaba amadi matamga chunaba hostel facility su fangbigani adomgi angang singi tungi yaifanabagi damak St. Anthony School sangakfam da admission tawbiyu khudong chaba si lawbiyu tabiriba pawasi Akasvani Imphal dagini Delhi ki Mustafabad da mathon mari wangba building ama ningkhaibe ki thodokta sikhiba mi gi masing taramathu shure ati ekai marakte ki kanbangang praba mi manga hoje hospital da layingli amadi asopa mi terukna laying laba matungda hospital dagi discharge tawkhre National Disaster Response Force Police Fire Department Delhi Disaster Management Authority amadi ati agency kayana mapam aduda thibumbu ki thabak chathari laibak thiba thodo aduda leikhidiba miyoi singda Delhi gi Mukhyamantri Rekha Gupta na awaba phungdorakli social media da thagapa warot amada Mukhyamantri hai thodo adugi matang da thijinna hukum ama thokre thodo aduda chenaba singi mathakta akanba cherak pigani ngasi phongba pauche singi maru oiba paugi dama hojek Nongmeikapam Bedamani lere Bedamani Thagachari Chitrabhanu Pongnafamda mamal hanthana thika lobana thabakta quality maintain tawba ngamdabani haina XCM Nongthombam Biren na phongdoki wafam ahan headline tawri Pawasi People's Chronicle dasu ahan headline tawduna phongli Jenims ki biomedical waste hundokpa leptri kabak sabak kupsilaga thamli haiba pauna Sangai Express Manipuri edition gi ahan headline tawri Pawasi Sangai Express English edition dasu ahan headline tawduna phongli Naharul gi thodangda Delhi da mitei nupi ama sire thabak suba yaubi amasu thori yalaga siramle haiba pauna pauche asigi ahan balamai da phongli Plastic ki polam sing ekhoina pamna seasonarabasu madugi mangjabadi ka henna khanthana di haiba pau amasu pauche asigi ahan balamai da maroiba pauina phongli Aeroplane taba yahangani hairamba jiri lambigi nung dalal manaki RCC bridge saba loisindabana lang thakpagum thokle haiba pauna huenlan paugi ahan headline tawri Manipur Melda Manipur gi Governor Ajoy Kumar Bhalana Khongampata leiba State Orchidarium yengsin kibagi pauna ahan headline tawri Ichel Express ta Mesocon ing lising ani kungamanga pangthokre tang na thengnaba anaba makhal sing layeng bada mangjil thanaba honari haina RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma na phongdoki bawafam na ani suba headline tawri Irong Makha Primary Madrasa da subnetegi ka amakhaktang da classroom amadi staff room oiri oza ani khakna mahi tambiduna leramle haiba pauna pauche asigi anchor kalam da phongli Sanalaibakta Miyamna kokomi gi damak lepiu Amit Shah chapchana thengnajagi haiba kokomi na phongdoki bawafam ahan headline tawri Morning Bell da district khudimakta leiriba arm licensing verification chathanaba khangan kraiba pauna pauche asigi ahan balamaida phongba thengnari Chitrabhanu Thagachuri Bedamani aroibada maroiba pau amukhana Security Force na Rajya sigi mafam kya da thibumbu ki thabak chathabada tongan balalup singi miyoi kya fagatle Baling ati mapam singalone na Manipuri sungasi Esther Sandigi Thoram Dharmagi Chenabi amasung Harak Tambagalone na Pangthokli amasung Delhi gi Mustafa Fata Mathon Mari Wangba building amaning Kaibi Tokta Siki Migi Masing Taramatoi Shure Pauli Zeri